Voilà, hare on acce hakke musidɓe an. Hanki mi addanama ɗo yewtereji buy ko yehi e fii ko o wiyeteɗo Kindi wonɗo Allemagne ɗo. Hari law mi inna e frère Kindi. Joni noon mi andi jaka oɗo wiugol mo frère ko ella ko erreur. Oɗo hina neɗɗo. Oɗo na moko baju ni. Oɗo hina duwaɗo hawtede hay moƴoɓere. On nani ko inni wondema meɗen waɗude kañot c'est-à-dire ittu hay goto men wala wolde ko fi honɗum objectif o. C'est-à-dire menen woni bonnude communauté men on fou leñol ngol fou fi meɗen inni men itta me waɗay cagnotte de solidarité. Joni ko ma men yaha men ƴetta autorisation e juuɗe gouvernement Guinée on si men waɗa cagnotte. Joni ko ma men yaha men winda men sollicita autorisation si men waɗa cagnotte. C'est-à-dire ɓe daroɓe sutene laamu bandi wonɓe warde jama on wonɓe kinnapude yimɓe ɓen ni hara noon ko ɓe andi fi mum ko andirton mi inni hande kadi oɗo ɗen ko hina neɗɗo duwaɗo hawtede hay fuy ko himo andi Ceerno Mamadou Ba en hino nanga, Julde Ba en hino nanga, Aliou Ba en hino nanga, himo andi Habib Marwan en hino kinnapani, himo andi nyanden Abdoul Sako ko no yehirana non, himo andi Fonike Menge gila e juillet kañum e Billo Ba goɗɗo handa on to ɓe woni, himo andi ɗum ɗo fo himo andi ɓe himɓe wona ɓe warede ko axe ɗo ɗen fo kala yaltuɗo ɗo ɗen inni no manifestude holla ralbol mum ko ɓuri fandude himo andi ko honɗum ɓe wona waɗede kanko photo fo ko yaltuɓe manifesti wata goto yaltu holla mone mum wata goto yaltu holla mettu ɓernde mum ɓeɗo ɗen yahanaɓe ko muɗum fof alaji Hasimi e yahaɓe wara ko galle mum ɓeɗo ɗen fof himo andi ɗum ɗon ko ɓeɗo o sutani usu mbatula mo jokki on ko porte parole ɓeɗo kanko tigi mi fuɗɗi nani de esprit CNRD kanko innata men menen si men waɗa e cagnotte ko ma men wowla ko honɗum men woni waɗande cagnotte ko kanko wowlanta men mako gouvernement CNRD gouvernement criminel on men landoto awa mi andinima a naati e mbawa aka an Kindi a naati e mbawa aka parce que min a tuttaylan no mi tertornoma non andi hay inde ma nden mi accitino hiɗa andi hay jabagol ma téléphone mi accino hiɗa andi c'est-à-dire mi bloquino ma complètement an tigi ɗa andi ɗum ka hiɗa andi hay nokku a wowlata hammi jaabo ma ka joni a acci ko ni o ndare tawi hande ko ya ar ƴetta waɗa vidéo ma waɗa audio ji yalta e wolugol fi am min mais min mi hula c'est-à-dire mi ana fi wonno parce que ko Europe ɗo wonɗa immagol lan ɗo yaha ko wonɗa Allemagne ɗon c'est pas compliqué ɓay noon a ɗaɓɓitilan mi fanki buy mi tertike ma a ɗaɓɓitilan tu vas m'avoir na inni wonde may goto hiyata min a yiyaylan min tumbedire nden fop haqiqaje ɗen fof min mi yahay ko tummodirte ko woni haqiqa kon wonɓe Europe ɗo ɓen fof ɓe yeylan ɓayno an a inni ko honnata meɗen suuɗi a anday on tumati enen ɗiɗo ko hombo suuɗi enen ɗiɗo an a arali ha Paris ɗo de miɗo e même salon a yaltitali anduɗo komi jooɗi a ɗo tawɗa ala nder ton anduɗo ko honto mi jooɗi a arali awa hiwɗa ala si tawiɗa falnola hiwde aratano ara hiiden awa min hina démagogie o mi haalante hunde wotere Allah dandan landagol criminel jo autorisation fi waɗugol ko moƴƴi criminel jo on mo wonɗon sutenude ɗon on mo wonɗo wiide esprit CNRD ɗo Mamadi Doumbouya Emmanuel Macron invitimo ɗo laaɓi ɗiɗi o suusali tippude ɗo par ce que mo andi ko bandijo imo andi ko criminel jo a nani ko minni kon si tawi noon ko ɓen ɗon portanta men plainte yoɓe porte plainte on porte parole jo usu batula mo jokkuɗa on o imminiɗo himɓe ɓe portilan ɗo plainte a faami ko minni kon ɓe watti ton ɗen hay komi wino mi fusaymo hundu kon ko men fotti wo a nani ko minni kon awa
min mi andiniɓe ko kanko woni porte parole criminel ɓe ɓen ko kanko si ɓe kinnapi himɓe ɓen ko kanko yaltata inna makko bano jogui droit majjugol anani komi wi kon ɓay onon ko sikkuɗon wondema koye aduna feerejo wonɗon on tawaka e aduna ɗo awa jama on andinayi on naati e mba wa'aka hande communauté international on fop ala mo anda fi lagine ko fewndi ton kon barki Allah e FNDC force vive président Cellou Dalein Diallo on sikkude wondema on fermi médiaji ɗin fop c'est terminé non hino arde ko on ɗon wiide ɗon ɗen onon ɗon sikkude vous êtes dans la légalité c'est-à-dire onon goɗɗo no doit on landade autorisation fi waɗugol goɗɗum ko moƴƴi minen min landon autorisation fi waɗugol solidarité himɓe ɓen fof hino saede nder leydi ndin hiɗon wujjirde mbuɗɗi yimɓe ɓen no wujjirde mbuɗɗi no faalira onon on yiyali otoje no wona sendirede ko ni laamu laamorte ko ni leydi laamorte ko sendugol senditangol yimɓe ɓen otoje waɗa mouvement ji bandi waɗa ɗuma honnantelan ni photoji e laawi ko ɗum woni laamagol leydi démagogie ko leydi on ɗi hiwɗon ko photoje wona takkede e nder laawi ko honto hiwɗon sifa o ɗuma honnantelan o campagne mo anndanɗa hoore ma ni hay référendum waɗaka constitution ala ɗon jooɗo hiɗon inna omo jokkuɗon ɗo de Ngusum Batula imo yawa mottidira yimɓe no inna men yoɓi caution innon kadi dare ɗon kadi innon wondema kanko kadi laamoto UFDG c'est que hiɗon andi ko honɗum on accanama ha feƴƴiti quoi si tawi hawri on mo wiɗo ɗo Ngusum Batula o yehi o naati minnuma ko siège UFDG si o yaltiti ton e ñiire haray c'est-à-dire ɓe accanimo wallahi billahi so naati ton o doaka yaltitude e ñiire woni o doaka yaltitude nder ton an honnantelane an kindi inde anden c'est terminé c'est la dernière fois ko min haalanma ɗum c'est la dernière fois ça c'est moi qui te le dis voilà si tawi hawri ko ɓiɗɗo gorko yaltu kadi waɗa vidéo wola inde am ko min haalanma noon ɗum addanelam vidéo o musidɓe am yo kindi yaltu wolita inde ilo yo yaltu wolta inde ilo addanon mi vidéo o ko heddi ko min mi woltata il va plus répéter ça dans sa vie ça c'est terminé ça layfu yagal bonki criminel yagal ko wonduɗon kon on va enlever ça c'est terminé parce que sinon sikkude onon c'est-à-dire on sikkude on nangay leydi men ndin en otage sutonon ɓen ɗo jooɗoɗon leyɗe porto ɗo sikkon wondema les gens vont rester là comme ça non ina Afrique wonɗon ko Europe ɗo wonɗon on va régler tout ça ici ɗo saria no woodi ɗo bandiyagal ko woni lagine ko ɗum ala ɗo ko ɗum waɗi ɓay on waɗi ɗo plainte ji ɗin on naɓi landoɗe ɓe naɓi landoɗen procureur jon ko inni watta goto noddi tan fi ɗum ɗo bandiyagal mon ngal fof no andi ala mo anda bandiyagal mon ngal onon jokkodirɓe esprit CNRD fo ala mo anda bandiyagal mon ngal hande procureur ɓe France ɗo fop tout le monde kone hande hay onon hay heɓugol CNRD hay heɓugol maɓɓe sal ɗo luugol maɓɓe sal pari ɗo min ɗo wi'ama wiide quasiment c'est impossible par ce que fo andiɓe fo andi kadi kala sal mo ɓe liwi ɗo si ɓe yehi toon paga e waɗoye toon foppino andi ɗum kadi ko ɗum waɗi mi inni hay goto e moɗon arata ɗo acte officiel Ngusum Batula o mo jokkuɗon yo ar ɗo waɗa acte officiel yeeso ɓay hiɗa hooli ko légal jo yeeto Ngusum Batula yo luu sal paɗi ɗo o noddita guinéɓe ɓen ɗo ɓay ko porte parole criminel yo ar o waɗa ɗum si Mamadi Doumbouya wawali wadde ɗum ko kanko watta ɗum yo ar si tawi hawri vous êtes légaliste are ɗo on tumati o ganday ko onon menen ko ɓe men landoto autorisation ko ɓe criminel ɓe ɗo portanta men plainte non sincèrement vous êtes perdu quoi vous êtes vraiment perdu minen komin suuɗiɓe ayi ɗo manifestation ɗo momin présentaki minen komin suuɗiɓe hara kadi meɗen dari première ligne regardez moi ça enen meɗen suuɗi dansa kurumaral ɗo na menen yeehi bi o yiɗo ɗen o yaltitiɗo fi référendum e leyɗe porto ɗo ko menen inni mo so ko men falaka anani voilà onon o Serelak mon ɗo den France ko ɗume inni o organisé waɗe kadi ɗo o sifa ko wanno ɗon kon daaro regardez moi ça
donc haray musidɓe an message on juuti o ŋacce hakke haray mi yiltito ɗon